Maruiba pau tongan-tongan political party singda mirep oiriba marfu humdoina mai paklaba matungda Manipurgi apunbagi saktam kai heloi haina wasak laukre Paliba Congress Sarkarna matam sana isu sing loisindabadagi ngasidi Manipur si waru kisina thalaba lamdam ama oire haina Minister of State for Home Kiren Rijiju na phongdokre amadi lamdam asigi isu sing mapani miyona loisingadaba natte ekhoi masal phamina duna waroisin purakadabani haina Chief Minister Okram Ibobina phongdokre Kurumjari ISTV ki Manipuri pau miyang tabiri ba pumna makputaram noksari haujik mapungoi ba pau sing tongan-tongan ba political party singda mirep oiriba singna handaki mikhala sida mai paklaba matungda Manipurgi apunbagi saktam ka hendana ba amadi lamdam asigi lairubra isu sing loisilhana ba honagani habasida CCSK amadi UCM na sinduna candidate sing wasak laubagi thauram ama pangthokre ngasigi thauram aduda UCM gi president Johnson Elangbam Committee of Civil Society Kanglaipak Manipurgi President Arjun Delhaiba General Secretary Jitendra Ningombana Singbana saruk yake tongan-tongan ba political party da vote lep libanupi candidate mari yauna punna candidate marfu humdoina ngasigi wasak lauba aduda saruk yake masigi manungda BJP gi kunithoi INC gi mapan MPP mari Praja ahum NCP mari NPP ani All India Forward Bloc ki ani All India Trinamool Congress ki Nepal LJP ki ani MNDF ki ahum CPI ki taruk CPIM ki ani amadi independent taret na masa-masa ki khudyek sing PK ngasi wasak pada yahodaba lamdam sigi mirep oiriba mioi singna lagliba tang kunipan phawbagi manungda UCM ki office ta ayuki pung tara dagi nungthil gi pung ani phawpada lakpiduna masa-masa gi oiba khudyek sing pibiraba yagani hairi Thauramga mari lenana UCM gi President Johnson Elangbamna Manipurda kundaminari ba phurup singi marakta tokhai ta hanabagi mawongda India government amadi NSCN IM ani ge framework agreement asida tangdu laita daba phibam amo ehelle masidagi kohanna ba political party singi oiba wafam thadok laga tungda miyam gi damak lusingba ama oina thabak tawnana bagi pandamda wasak lawbagi thoram asi sinbani 6 Sidilgi wafam asisu Manipurda miyam gi oiba isu ama oiragani haiki aduna ekoina yadaba miyamna yagidraba warep singse 6 schedule piba yaro is another one of the option ngasi oil Phurup kayana kundariba Manipurda phurup kudingmaki isu sing lehelebisigi horakpham India da lisang sitna lengak liba Congress na thokhanbani haina Union Minister of State Home Kiren Rijiju na maral sikre Karong Kendrada BJP gi mirep oiriba Jonathan Taugi Firal Singkhat Pagaloina na pangthokhiba miyam gi mifamda wafam si mahakna phongdokhibani Senapati District ki Oinam Khulda pangthokhiba thoram aduda BJP National Mahila Morcha gi Vice President Sarda BJP ki Wangangloi Kim Gangte hana MLA oiramba Loli Adani su saruk yakhe Kiren Rijijuna mahausa lairembina watapadana thamlamlaba ningthiraba Manipur ngasidi malemgi miyamna phajaba lamdam oina sakhangbagi mahutta wathok lanthok isu kaya laiba lamdam oina uri haikhe We have road map for the northeastern region. Last year I visited More. We have asked the authorities to finish the More road, the ICP, which will connect us to the Myanmar within this year. By April or May, we will be inaugurating the integrated check post in More. We in the northeastern region, we are lucky. After Narendra Modi ji assumed the power, he transformed the Look East policy into Act East policy. The Look East policy was adopted in 1991. And since then, for more than 3 decades, nothing happened. We did not see any concrete action on the ground. Merely looking is not enough. That is why Look East has been transformed into Act East, because it must be supported by action on the ground.
Mirep Oriba Jonathan Narendra Modi na lusingba government asina lairaba muthatuna awanba mapurak na bahonarak laba matamasida akoina sel lawaga vote pibagi matam natre haiki. Lamdamasigi isu sing mapan giniyoy na lusingadaba natte akoy masel paminaduna waroy sinpurakadaba ni haina Chief Minister Okram Ibobi na phongdokre. Ngasi Phungyar Kendrada Congress ki Mirep Oriba Victor Kaisingi Mantri Pukrida Laiba Masagi Yumda Pangthokpa Phiral Singkhatpagi Thoramda Wafam asi phongdokhibani. Phungyar Block Congress Committee na sinduna pangthokhiba thoram aduda Deputy Chief Minister Gaikhangam Congress ki Veteran Lusingba Risangkai Singh MPCC ki President T N Haukip amadi Govindas Konthaujam su saruk yakhi. Mirep Oriba Victor Kaisingna handa government district taret nauna hangdokhibasi chingi manung hanjinba mafamsingda chawkhat thaurangi tabak paikhatpada hena khudong sananabani masida political party kharana miyamda lanna uhannaba hotnari haikhe. Chief Minister Okram Ibobina lamdamsida lairiba Lalarup Singh isil inaw ngaktani aikoina sel puna phaminaduna yaningdaba khudingmak loisinaba hotnasi lamdamsigi khudong sadaba sing mapalgi lamna loisingadaba natte Lalarup Singh na taliba ningtambagi demand kaidongnungda phangba ngamloi. India asi ning tamlaba matung Manipur su India gi manungda leiduna maning tamna leibak ngaklibani tongan ba leibak sing punsinduna India sembani Manipur khakta ning kha tamba haibasi oithok oidaba wafam ni haikhi. Tampak ta leiba underground tampak ta leiba sisu singi sidi yambu yamdene naga de base tawbak har ga NSN IM NSN ke loireba tampaki se tampaki sidi se da tori idradi ai khangdreba tampaki valley base underground heba aduna akhoi gi problem sidi akhoi phaminaraga akhoi ne soi sarkar gi taraf tagi soi gi bal lerika su sorry soi gi ba lan gi ba se akhoi hanadi yeng batai mase intentionally soi gi bra tauge yauna tawga soi gi bra natraga accidentally soi gi bra hai bududi accidentally soi gi bududi soi re sorry lan re hai bada nupa masa thongna khoi hai batai adu haidok pang ngamdragadi nupa masa nati na aidi lawgane baidi Handaki Mikhalasida BJP na absolute majority phangduna March 13 gi matungda Manipurda BJP gi government lairagani haina Union Minister of State Home Kiran Rijiju na phongdokre. Ngasi Hotel Grande da pangthokpa pawgi mifam amada Manipur gi tungi laibak lepkadaba Mikhalasida issue kaya pusinduna rajniti tawbasi laibak thibani. Hauji chathariba economic blockade loisinaba center na hotnaba yaba hotnakhi pangba yaba kaya su pangli adubo state government na matang sana mijang changlam labadi loisilamba yabani Mikhal gi court of conduct na khibana center na khut changbang amdana leire handaki Mikhal asida BJP na majority phangadaba leirabani na atopa party ka punbagi wafam lete haikhe. A pan-India national party now, the massive response it is receiving in Manipur is a momentous occasion for all of us. Manipur has historically put under lots of trouble, and people have realized the root cause of all this problem is Congress party. So our target is simple: vote out Congress party and vote in BJP. Congress is directionless now. In the center, Congress is losing its presence all over India. Hayeng Prime Minister Narendra Modi Imphal da laktuna langjing asobada pangthokadaba miyamgi mifamda saruk yananabagi sem saba loire hiram sida report ama. Korgomna atingba thamlabasu hayeng Bharat ke Pradhan Mantri Narendra Modi Imphal da laktuna mikhan ga mari leinana wafam kaya phongdok langgadaba asiga mari leinana BJP Manipur Presna sem sabagi thabak ayam loisilakle langsing asobada leiba playground pangthokadaba miyangi mifam amada tangkak ani thongna pangthokadaba mikhan ga mari leinana wafam kaya Pradhan Mantri na thamlamgani khongsal asigi mari leinana sem sabagi thabak sing ngasi BJP ki National General Secretary Ram Madhav Assam ki Finance Minister Hemant Kumar Biswas
amadi state ki president Babananda yauna leader kayana hakthing na chatuna yengsinkhre pradhan mantri ki khongsat asigi matangda ramadom na phongdorokpada mikhan ga mari leinana pradhan mantri na miyamda karigumba kharadi soidana thamlangani electoral campaign ga mari leinana wafong kaya thamlamba asida state asigi oiwa wafong kaya su phongdok lamgani haibagi thajaba lei haina mahangna makata na phongdorke. We are expecting more than 1 lakh of people in the public meeting tomorrow. I am sure Prime Minister's visit will give a big boost to our BJP's electoral campaign. Hayeng ayupung drama thorom tabada akanava flight amada Pradhan Mantri na Imphal airport ta tunglabaga loinana airport tagi helicopter da laklaga tabungkhok ground da taraba matung by road ta langsing asawa playground da laklaga miyang infam da wangangani Pradhan Mantri ki khongsal asi boycott tobi matang da hangba wahang amagi pakom da ramadom na khongthang asi laibak thibani aikoina thajai soidana miyamna mifam asida masing yamna saruk yabang ngamgani Pradhan Mantri na saukhat thorangi matang da wafong kaya soidana phongdolamgani haina A band or such things is very unfortunate. It's very uncalled for. But we are very confident that people will actually make use of the band call to turn up in large numbers. Because if shops are closed down, if schools and colleges are shut, if offices are shut, it will be even more a reason for people to come and attend the rally. We appeal to the people. The Prime Minister is coming to speak about the welfare of the state, welfare of the people of the state. Economic blockade amadi framework agreement gi matangda Pradhan Mantri na wafong kaya phongdok lamgadra haina hangba wahang amagi paukumda Ramadom na Hope Minister amadi interlocutor RN Ravina state asigi ngaukhai gi matangda mayik sengba wafong kaya phongdok laikre Chief Minister Okram Ibobi yauna leader kaya na BJP da aranba mawongda sandokliba asi laibak thibani hayeng Manipur gi pajamyamna soidan lengbelaktuna charuk yabiyo haina phongdorke. The Union Home Minister and the person, the interlocutor who was involved in all these negotiations with NSC and IM, Mr. R.N. Ravi, both have categorically stated that no question of any compromise with Manipur's territorial integrity. I am sure all the mispropaganda that is being launched by your Chief Minister of Manipur and other leaders, all those fears will be allayed, all suspicions, all doubts, all misapprehensions will be put to rest after tomorrow Prime Minister's address. Howjik chathariba economic blockade amasung framework agreement gi matangda kari palangwadagi haibuna singo wafong kaya asi sungsoi soidana hayeng Prime Minister na Imphal da laktuna election ga mari na pangthok udoriba mifam asida sungsoi soidana phongdok lamba amasung phongdok lamdaba haibadudi yengkiba tari paudam zariba namkuma karupam ISTV News langsing asawa. Congress Party na corruption crime amadi commando pokhibani haina BJP ki senior leader Ozoi na phongdokre wafam asi ngasi pasoi kendra da BJP ki mirep oriba S Premananda gi phiral singkhatpagi thoramga mari nenena pangthokpa miyamgi mifam amada mahakna haikhibani ngasi ki thoram aduda BJP ki North East in charge Prahlad Singh Patel former Chief Minister Radhabina Koijam amadi senior leader kaya su saruk yakhi Ozoina makhatana Bharata matam sangna Congress Party na lo leitana lengak lakpana thohaningda ba thodok kaya pik thanna thokre adubo makhoina control tawnana ba commando amuk pokhanduna Manipur da miyot minai kaya chathakre haina maral sikhi handak pangthokadori ba mikhal asi yamna luba mikhal ni Congress Party bo Bharat ki atopa state ta mutkibagum Manipur gi lemai de kisu muthalasi haiki pasoi kendra gi Congress mutatpa black market Urang cinti tau ba maya mama Congress is aso na polong pana mado control tau na ba police ki excessive or the police lai aduna Congress breed corruption Congress breed commandos Congress breed criminal Inglisiani Taranithegi State Assembly election da Trinamool Congress ki ticket ta ya school kendra da mikhal thengna ki ba BJP Manipur Pradesh ki RTI cell ge convener oiramba Hareshwar Goswami Congress ta sanglakpabo taramna okpagi thoram amanga si Congress baban da pangthokre thoram da Chief Minister Okram Ibobi MPCC ge spokesperson ke Ranjit KS Joy Kisan amadi ya school kendra ge sitting MLA E Chan na singba miyoi singsaru yakhe Chief Minister na Hareshwar Goswami bo taramna okpaga loinana party asida sanglakpada yare haina official oina lauthoki yam maruiba cell amagi convener RTI cell BJP Pradesh ki Manipur BJP Pradesh ki
convener oibiramba Sri Hariswar Gosamina akoi party asibu Congress party bu thajaba thambiduna masigi principle aduga Congress party gi ideology haiba tare Congress party gi constitution sibu thajabiduna join tawbirapasi akoi Manipur Pradesh Congress Committee gi behalf tegi koi punna mangna Sri Saramabu koi taram na Hariswar Gosamina BJP asi mathang da sarkar paiduna Manipur da onba purakani habagi thajabada yaukibani adubu wakhalol adugi ona tainabada thabak thorom kaya tawrakpadagi Congress ta yaurakpani BJP na masinda aseng tawbani haina laujarabasu thabak oinade khetnaba kaya tawthorakpa ui masing yamlaba Union Minister Singlaktuna ka henna miyamgi sel sading tawre masigi mathakta thasigi tangkun ma thoidagi Imphal Airport ta Pawan Hans ki helicopter ama khamduna mikhal gi sizinari masida nongmada lupan lakh taruk henna sading tawre Union Minister Singh lagliba asida mikhal da sizinana sel purak lamba yabagi thajaba lei helicopter asisu mikhal gi sel hondok honjil tawbada sizinaramgani habagi thajaba su lei hiram asida kup na thigat hanini haiki yamna sengba maong amada mayamna hujik ningthina hujik tawriba mayam chathariba mayam sigi muhutta sengchek sengba ni gaina mayam di image amu ullakanda manungba tawriba potsing asidi pungloi loiba habijabi gi pot mayam se masida tasengna yak praja miyamda aigi ticket phangugdabagi natraga adugi adagi natabada yamna lamna prajada makoina ulliba se masida tasengna ma Thobal Kendra da Mirep Oriba Chief Minister Okram Ibobi gi political conference ama Thobal Asobada leiba multipurpose community hall da pangthokre Chief Minister Okram Ibobi na hokhiba sahi kaya asida leiba ki oiba issue kaya amade thabak thorom kaya mayok nanaba honabada Kendra asigi miyamga unaba phangkidaba adu lana lobiganu Kendra asigi miyamgi chawrabalaman kaidonungda kauroi haikhe thorom aduda MLA Olandhoni Thobal Municipal Council ge chairperson TS Shamo amade atai councillor singsu saru yakhe Langthabal Kendra da Lat and Democratic Front puthok liba MNDF ki mirep oiriba mutum Dines ki herangoi thong maibam awang lekai da leiba yumda phiral singkhatpagi thoram pangthokre thoram aduga mari lenana maibam awang lekai da miyam gi oiba mifam amasu pangthokhe thoram aduda Manipur National Democratic Front ki President CS Priyakumar Working President Bijoy Koijam JDU State Parliamentary Committee ge Chairman M Tombi NCP ge Vice President S Iboyaima amadi MNDF ke Vice President Len Gangtena Singba miyoi kaya su saru yakhe Kairau Kendra da MNDF ki mirep ningthaujam itombagi phiral singkhatpagi thoram asagi yom Kairau bitra awang lekai da pangthokre Election Committee na sinduna pangthokpa thoram da party asigi Working President Bijoy Koijam Kairau GP gi Pradhan Ramesh Chandra amadi MNDF ki VP L Gangte su saru yakhe Thongju Kendra da Congress ki mirep oriba Thoksom Ajit ki phiral singkhatpagi thoram sungasi Kongbo use kondalaiba mahaki yumda pangthokre thoram aduda Chief Minister Okram Ibobi Deputy Chief Minister Gakhangam MLA K Ranjit MLA Loken MP Dr Mainya Congress ki wangangloi ke SJ Kisan su saru yakhe MLA Loken na center da BJP na government hack pairakpadagi Union Minister mayam ama Manipur da nongmakangdana lagli adubu Manipur gi akhannaba chawkhat thawrangi thabak paikhatkani haiba wahai amata hairamdana nitai pachu thekkalaiba BJP gi office ta lai huknaraga hankhiba ngaktani BJP gi Union Minister sing asi makhoina oiriba pham adugi wahan thok khangdaba ngaktani haikhe Deputy Chief Minister Gakhangam na BJP asi NSCN IM amadi UNC की एजेंडा दा चटप पार्टी ने मणिपुर मियाम दा अवाब पीरिबसी बीजेपी सु यावरिबनी मणिपुर थुगाइना ब हटनरिबसिंग चटमिनरिब पार्टी दगे मियाम न चक्सलसी हाइखे इलेक्शन आइन सयावरी डिस्ट्रिक्ट असेंबली बीजेपी सु हाइली डिस्ट्रिक्ट असेंबली फद एजेंडा उल्ले मरबदना बन ब्लॉक बीजेपी जावना बन तोये बिसुरो कोई दवारा बिष्णुपुर केंद्र दा लोक जनशक्ति पार्टी की मिरेप ओरिबा के एस भावेश्वर की पोसंगबम दा लैबा युमदा फिराल सिंखटपगल लेना पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे थोरम अदुदा लोक सभा की एमपी चिराग पासवान नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज कराम श्याम दलित सेना के प्रेसिडेंट आर के सोमरेंद्र सुसरु याखे मिरेप ओरिबा के एस भावेश्वर ना लाकदौरिबा मिखल असि केंद्र असिगे यामना लुबा मिखल अमानि हाइखे
मणिपुर की हौगिबा अमसुंग लाकदुरबा चही सिंग यंगनरगा ख्वाइदगी मरुओइबा अदुंबा इलेक्शन अमनी हंदकी ओइदुरबा इलेक्शन सिना करंबा मियोइबु लमदम सिदा थागलगा लेबाक असि मांगे दोदे कलौसिगे हाइबसी यामना ओइरिबा फिवम सिदा यामना मरुओइबा अदुंबा जंक्चर अमनी बिष्णुपुर केंद्र बीजेपी की मिरेप ओरिबा के कृष्ण कुमार गेसो फिराल सिंखटपगी थौरम पांथोखिबगा लोइनना मियामगी ओइबा मिफम अमा पांथोखरे थौरम अदुदा डोनर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी के प्रेसिडेंट आर.के. बिमोला इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कॉन्वेनर टी.एस. साउबा विजन डॉक्यूमेंट की कॉन्वेनर डॉक्टर आर.के. रंजन सुसरुक याखे जितेंद्र ना कांग्रेस गवर्नमेंट लमदम असिदा चौखटपा सुपाम पामदे चौखट थौरांगी थादखिबा सनफम सिंह मसा मसागी पुरखाउदा हापसिनख्रे नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर हेक ओइबदगी अवांग नोंपोगीदमक अखन्नबा मियंग थमदुना थबक कया पाइखटली हाइखे सबको समाज के वर्गों को लड़ाया और मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मणिपुर में शांति भी बहाल हो जाएगी, ना ब्लॉकेड होगा, ना हिंसा होगी, ना कोई उपद्रव होगा, ना समाज का एक वर्ग दूसरे से लड़ेगा, ना भाई भाई दूसरे से लड़ेगा, ना कोई किसी का कत्ल करेगा, ना कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा। सिर्फ और सिर्फ विकास, तरक्की और प्रगति की बात होगी। वबगाई केंद्र बीजेपी की मिरेप ओरिबा उसम देबेन की फिराल सिंखटपगी थौरम कैरक तलेबा मसागी युमदा पांथोखरे वबगाई मंडल ने सिंधुना पांथोखिबा थौरम अदुदा डोनर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र पार्टी की वांगांगलोय एन बीरेन मंडल की प्रेसिडेंट ई श्याम सुसरुक याखे डॉक्टर जितेंद्र ना कांग्रेस ना चही लिसांग सिटना स्टेट अमदी सेंटर दा गवर्नमेंट पाइरकपदा अफबा सानरोय कया पुथोकलिबा लंदम असिदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमा साबगी पांडम लेरमदे अदुबो सेंटर दा बीजेपी की लेंगाक लाकपदगी लेबाक असिगी अमत्ता गायरबा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सागदौरे हाइखे सेंटर से आता है, इतना पैसा केंद्र से आता है, किसी को मालूम है कहां जाता है? अगर देखना है तो जाइए देखिए, नया होटल बन जाता है, नई ग्रांट आती है सेंटर से तो यहां के मंत्रियों के मुख्यमंत्री का एक नया होटल बन जाता है। सारा का सारा केंद्र का पैसा इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद में लगाया। पिछले 2.5 साल में 3 अस्पताल केंद्र सरकार की ओर से यहां बनाए गए हैं। कोंथौजन केंद्र कांग्रेस की मिरेप ओरिबा के शरद की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा खुंबोंग पांथोखरे थौरम अदुदा एमपी मैनिया एमएलए के रंजीत एमएलए लोकेन अमसोंग ब्लॉक की मरु ओइबा लुसिंग सिंह सरुक याखे बीजेपी के राम माधव ना चीफ मिनिस्टर दा सिरखिबा मराल खुदम चांगदम गलोयना पुथोकना बा खंगलकपबु ngasi पावबा पुथोकपा ngamde बीजेपी ना मणिपुर बु मखोय की यूनियन मिनिस्टर सिंगी लम कोइफम ओइना उदुना लेरे हाइना एमएलए के रंजीत ना फोंगदोखे मणिपुर थुमाया सुमो केंद्र की कार्रवाई मणिपुर की बीजेपी आंसर खंगाबो केंद्र नेशनल पीपल्स पार्टी की मिरेप ओरिबा हाजी अशरफ अली की फिराल सिंखटपगी थौरम संगा युमफम चेरापुर पली बाजार दलेबा महाकी युमदा पांथोखरे थौरम अदुदा नेशनल जनरल सेक्रेटरी बिबेक राज वांगखेम एलडीएफ की कन्वेनर डॉक्टर एम नरसु सरुक याखे सही चाम चटकदबा मणिपुर की अमत गायरबा इमा मार्केट सही अनिदा निखाई हनबा सरकार मियामना चैराक पिगदबनी हाइना यूनियन एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर न फोंदोखरे थांगमैबन केंद्र बीजेपी की मिरेप ओरिबा जोतिन वाइखोमगे नौमगी ओइबा मियामगी मिफम अमदा वाफम असि महांगना फोंदोखिबनी पांथोखिबा मिफम अदुदा चीफ मिनिस्टर ओइरंबा राधा विनोद कोइजाम फॉर्मर मिनिस्टर मैजिनलुंग कामसोन एक्स एमएलए मैनम भरोसु सरुक याखे जोतिन वाइखोमना ममांग पांथोखिबा मिखल सिंगदा माइ पाहौद्रबसु हंदकी मिखल असिदा महाकु थागत पिदुना केंद्र असिगी चाखत थौरांग पांथोकपदा अचौबा दायित्व लौजगे हाइखे प्रकाश जावड़ेकर मखाताना इम्फाल सिटी की लंबी थोंगी फिबम असी उरुरगा अथाप मफमददी करंब फिबम लेरमगनी सही 15 लेंगाक्लिबा कांग्रेस सरकार करप्शन तौब नतना अतोप थबक अमत्ता मियामगी याफनब पाइखत्ते महिमसिंगी लमदा मणिपुर गवर्नमेंट के स्कूल कया सिथाबा अरुबा एग्जामिनेशन कयादा महिरोय अमा फावबा पास तौब ngamdaba असिना ताकपदे सरकार असिना महिलोसंगी लमदा थबक अमत्ता पाइखत्रे हाइबा ताकलबनी फोंदोखे क्योंकि 15 साल हमने झेला है, 15 साल करप्शन करप्शन करप्शन।
अच्छा खरीद बिक्री हो रही थी। उनको लगा ये बिल्डिंग जब लिख के दिया, बिल्डिंग जब तैयार हुआ, तो इबोबी सिंह ने कहा ये बिल्डिंग 100 साल अच्छी रहेगी, 2 साल में धड़ाधड़ चलो खत्म। कैसामथोंग केंद्र एमपीपी की मिरेप ओरिबा पाउनम खाबगी फिराल सिंखटपगी थौरम ngasi कैसामथोंग होदाम लेरा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा पार्टी की प्रेसिडेंट एंड शोभा किरण जनरल सेक्रेटरी पी जामिनी सु सरुक याखी यास्कुल केंद्र एलजेपी की मिरेप ओरिबा अथोकपम किशोर की फिराल सिंखटपगी थौरम वांखै निंथेम पुखरी ममांग अयांग पले लंबी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा लंगथबाल केंद्र की एमएलए करम श्याम दलित सेना मंडल मणिपुर की प्रेसिडेंट आर के सोमरेंद्रो एलजेपी स्कूल की प्रेसिडेंट ए हेमंत सु सरुक याखी बीजेपी उरिपोक महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट अमदी वाइस प्रेसिडेंट याउने एग्जीक्यूटिव मेंबर तरा तरेट पार्टी मेंबर थादोकलगा एनपीपी दा संख्रे मखोइबु तरामना ओकपगी थौरम अमा केंद्र असिदा एनपीपी की मिरेप ओरिबा वाइजोय कुमार की युमदा पांगथोखरे हंदक टिकेट पीबदा लोकल बॉडी की मोट लौदबा मिजंग मिखाई नाइना टिकेट पिखिबा थवोंग कया यानिंगदबा फोंगदोक्तुना पार्टी थादोकपनी हाइरे खत्रिगांव केंद्र एनपीपी की मिरेप विवेक राज वांगखेम की फिराल सिंखटपगी थौरम थवान थाबा लेकाइदा लेबा मसागी युमदा पांगथोखरे थौरम अदुदा नेशनल प्रेसिडेंट कॉन्ड्राक्ट के संगमा स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट थांगमिलेन किपगेन वांगांगलोई वाइजोय कुमार वुमेन विंग की प्रेसिडेंट जी सत्यवती सु सरुक याखी कॉन्ड्राक्ट के संगमाने एनपीपी मणिपुर की लेहाउदगी सेमखिबनी मसीगी माही हंदकी मिखल असिदा सोइदना फंगनी मिखल असिदा पार्टी अमतना मेजॉरिटी फंगलोइदबना एनपीपी की अचौबा रोल सोइदना लेगनी हाइखी is a party that is growing day by day. Is a party that people are seeing and believing in. And they know that yes, the National People's Party is a party that is going to be a party that is going to take the country forward. This belief is there in the people. You look at a galaxy of people who have joined us. Whether Mr. Vivek Raj Wanken was the National General Secretary, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाक्तुना लांजिंग असौबा ग्राउंड दा मिफम पांगथोकदौरिबा असिगिदमक सेम साबगी थबक यामना कन्ना चथारी अमरमदा प्राइम मिनिस्टर की खोंगचत असिदा पामदबा थौदोक थोक्तनबा पुलिसना अकन्मा मवोंगदा चक्सल थौरांग लौखटली ngasisu Imphal West District की कमांडो कांगबु अमना ताउबुंग खोक यावना तोंगान तोंगान मफमसिंगदा थिबा हुंबगी थबक चथखरे Imphal West Police Commando na ngasi nungthil Governor Road Pauna Bazar Hotel Sing Amari Polo Ground gi noksop thangpa maikaida thiba humbagi thabak chathaki Additional SP Operation Dr. Ibom Sagi mityang makhada Commando Bazar Unit amasung City Police na miyoi kunmathoi makhata ba verification ki damak City Police ta sinakre हंदकी सही की पांगथोकदौरिबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की मतंगदा काउंसिल की मखादा लेरिबा प्रिंसिपल अमदी इंस्टीट्यूशन सिंगी मकोक थोंगबा ओजा सिंगी ओइबा मिफम अमांगासी बाबूपरादा लेबा काउंसिल की ऑफिस ता पांगथोखरे ngasi की मिफम अदुदा काउंसिल की चेयरमैन एल महेंद्र सिंह सेक्रेटरी डॉक्टर एल विद्यासागर जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बाबुधोन सापमचा अमदी डेप्यूटी सेक्रेटरी टी एस रामेश्वर मितैना सिंगमना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी मर्चेंट नेवी की मतंगदा MJM मणिपुर मेरिन सिंधुना लमजान संगलेंदा सेमिनार अमा पांगथोखरे सेमिनार अदुदा सरुक याखिबी सिकॉम मेरिन कॉलेज कोलकाता की हेड बैसाली सहाना मर्चेंट नेवी हारिबा सिनफम असि लमदम असि की थबक फंगदबा नहासिंगा यामना चानागदबा सिनफमनी अदुबो कनागुंबा मियोय कांगबु खरेना सिनफम असिदा पुसिनबिगनी हाइना नहा कया पुखरगा थबक पीबगी महत्ता अरानबे लंबीदा सिजनखिबा कया लैरिबा असिदगी जक्सल निंगाई ओय मियामना असुंबा अफबा अमदी मालेमना सखंगलबा इंस्टीट्यूशन सिंगी खुथांगदा सिनफम असिदा चंगनबा होटनेबियो हाइखी So presently we are here for a very good cause. The MGM has taken an initiative regarding the awareness program in maritime sector. People got different type of information regarding merchant navy and they got distracted from what they actually want. But we are here, it is their sincere initiatives and for the betterment, for the as a career option and as well as the awareness program in merchant navy. For that we are here today. Independent
इंडिपेंडेंस डिमांड डेगा मरी नैना आरपीएफ के कुंथ्रानिपाल सुबा मपोक कुमोन नुमिता लुप असिगी प्रेसिडेंट इरेंगबम सावरेना मणिपुर मियामदा याइफा पाउजल पिरकले मियाम की यावल इहौदा लैखिद्रबा अथौबा अथौबिसिंगी मफमदा इकाई खुमनाबा उतले प्रेसिडेंट के चरोल अमना मणिपुर दा इंडिया लैंगाक मखादा लैरुबदगी असिगी सरंग नरिबा कया असि ओइरखिबनी फिबम असी फगतनबा अखोइना फना फबा लैंगाक लोइसिंग थागतना मणिपुर की लैंगाक पहलबसु इंडिया की लैंगाक मनुंगदा मखोइना करिसु तौबा ngamloi ममांगदा लैखिबा लैबाकी ओइबा वाफम कयादा मखोइना मियाम की अनिंगबा अमसोंग अपामबगी मतुंग इना वारोइसिन अमता पुरकपा ngamkhida हाबसी मियामना खंगनरबा ngakतनी मणिपुर की अपुनब सक्तमदा हौजिक लैरिबा सिंगमी इसिल नाव खरगी थवोंग सिंगना मपुंग फाना सिंगनरकले हाइना लौबा यारबदे मदुदा आरपीएफ ना तुमिना येंगदुना लैसिनगदबा नत्ते अदुम ओइनमक आरपीएफ ना तहा इंडिया की अपाम मवोंगदा तारकनबा थबक संगसिनबा तौरोय अमसोंग सिंगमी इसिल नाव खरदा मसिदा मियामबु काइहौरिबा असिदसु मियामना वखल फाथना थबक संगसिनबा ताई अखोइगी इपा इपु सिंगना अकोइबदा खुंदामिनरिबा कांगलुप सिंग सिंग पात तुरेल की ngमखै का कोनना तासिन खोमजिनदुना मथंग मथंग पुनसिलगा मणिपुर खुनाइगी ngasiगी ngमखै असि ओहेलखि ngमखै असिगी मनुंगदा लैरिबा कांगलुप खुदिंग असुप्पा लैंगाक अमगी मखादा थमलक्तुना अपुनबा खुनाइ अमा सेमलखिबा अदु इपा इपुसिंग अदुगी का हेनबा लिसतनि हाइना लौबा हाइबसि लैसेम लोनगी खोंसतपु लाना नैनाबनी असिगुम्बा पोवारी की तांकक कयाना योमदुना सेमलखरबा मणिपुर की मसक मसु थोकलबा ngasi खुनाइ असिबो मांगलम चट की तांकक अमदा फिबम लेप्तुना मसक ताकनबा मियोय खरना होनरगलिबा असि लायोय खरबा इपा इपुसिंग अदुबो थवoi उसितबा मखोइगी थौदांगबो इकाई खुमनबा उनिंगदबगी खुदमनि हाइरि इंडिया की सिंगसेपना फुरुप मसल की मरक्ता खाइबोंग ताहनबगी वखल लोल सागनरक्तुना मुंगनबा हेनगलकलिबा असिगी खुदोंग चाबा लौरगा अहेनबा लानमी कया थाजिलकली अमसोंग मणिपुर की लैंगाकनसु लानमीसिंग असिबो मखोइगी खुबम चसिल हनबा ngaklo ओइना सिजनारी अदुबो मणिपुर की लैंगाकपसिंगना खंगदबदी लैमिनरिबा फुरुपसिंगी मरक्ता लैरिबा खेतनबा मानदबा वखलोल असि अखोइ मसल निंगथिना वारी सानदुना संगदाइनबा नत्रगा सिंगनरगा वरोसिन पुरकपा यागदबा नत्ते अखोई हौजिक मथौ तारिबसी अखोई मसल पांगल की चांगयंग तौनबदु नत्ते अखोई मसल अमत्ता ओइना हिंगमिनबा याबा मतमगा सुनबा पांबै सिंग थीबनी हाइरे हौजिक पावे मरक्थना ब्रेक अमतंग लौजरी रिपो ग्रीन सिटी की दमकता इकाई खुमनजरिबा लैंड ऑनर सिंह मदी पांथोइबा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड PISFCL की मैनेजमेंट टीम गगी ओइबा अपुनबा मिफम अमा लागिबा मार्च की तांग तरुक निंगथौकाबा निमित की अयुं पुंग 10 मखाइ ताबा मतमदा होटल क्लासिक ग्रांडे दा पांथोकजरगनी इकाई खुमनजरिबा लैंड ऑनर सिंह मतम चाना लेंबिरक्तुना हारिबा मिफम मसदा सरुक याबिननबा हाइजरी फेब्रुआरी की तांग 19 फावद मिंग पिखतपिनबसु हाइजरी मैनेजमेंट टीम पांथोइबा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड उरिपोक इंफाल Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Kay noita, nang landline sum season resibo. Same khonjol do nang tutabiyo. Numi khudingi 9 p.m. to 7 a.m. Amasung Sunday khudingi 24 hour any call any network all over India. Free oini amadi mipong khudimang zina bayaraba BSNL landline ne. Adudi akhosu hayengmak BSNL gi landline connection to minerasi. Holidays, a premium study circle, Uripo Koslamlikai Info, CBSE Holiday Special, Class 6 to 9. Features, smart class, well-designed and furnished classroom, experienced and dedicated teachers, good academic ambience and easy connectivity, a practical approach teaching style, hostel facilities for boys. For details, please visit Baldev office or call 8794609189. Sikpa, tang sikpa, puna bisingda, sinabiyarba, lipsa puna putuk saba, oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand stones, pure, clean and healthy water. ब्रेक की तुंगदा तराम नोक्सरी मखाताबा पाउदा संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली की मखादा टेक्सम गोपाल फाउंडेशन फॉर आर्ट्स एंड कल्चर सगोल मांगना सिंधुना था अमा सुपना चथरखिबा थाबल चोंगबी वर्कशॉप कम प्रोडक्शन थौराम ngasi
Yumnam Patlau Community Hall Sagol Mangda Lusinkhre Lusinbagi Tharamda Pukhau Gram Panchayat ki Pradhan N Bimola S Nilakamal Manipur University ki Assistant Professor Dr. L Subadrasu Saruk Yakhe Thobal Police Station ki manung sanba Wangjing Wangkhai lekai da leiba Wangjing Tentha Block Congress Committee ki Secretary General Administration ki Thopuriba Okram Sunil Kumar gi yum gi sumangda Chinese hand grenade ama leiramle Ngasi ayuk pung 8 minute yang khairom chatpa matamda mahaki yumda thabak suba mistri singna bom madu thengnarakhibani hairi Amaramda Nauria Pakhang Lakpa Kendrada BJP gi mirep oriba Soibam Sobasandra Ningomba Maya lekai da leiba yumgi sumangda Chinese hand grenade ama leirambadagi police na asoi angam yaudana lokhatkre Bom thamlamba yaningdaba phongdoktuna Nauria Pakhang Lakpa BJP mandal na sinduna wakat mifam chathakre Mandal ki General Secretary Maisnam Ranjit na thawong asi kanagumba pha kharana political ki khudong saba launa ba hotna bani thawong asina miyambo ki hal khangalaga kanaba phangloi haikhi Election gi meeting tawi haibagi wahauda kairaw makting makhalekai da NCP gi mirep na lusingba kangbo ama laklaga independent mirep ki worker mapa masa phuram le hairi thodok adubu yaningda ba phongdok laduna laikai miyam na ngase wakat mifam chathakre Jamal Ali gi Lebi Pazibi Nurodana MI Khana Mahaki Escort Kaloina na laklaga Mahaki Mapureba Amadi Masanupa Laskar Ali Purambaga loina imungi potsai sing amang ata thohan ki Iril Bong Police Tasu Lana Pau Tamsilam ki Mikhal Thengnaduna Myamgi Thabak Tawani Haidina Thorak Liba Mirep Amana Asigumba Thabak Chathaba Yaningde Thaudok Sida Senari Basing Mari Laina Basingna Matik Saba Action Lokhat Piu Hairi Number Kendra gi manung da leiba kakyai da National Food Security gi phangpham thokpa seng suna pibidre haina kakyai ward number 8 gi nupi singna maning kaithel seta wakat mifam chathakre Kendra asigi oina miyam gi mihot leitabaga manare miyam gi phangpham thokpa seng hawai kerosene pibidre seng pirabasu suna pidriba asi mari lena basingna yengsin biu haide Ngarang ahing lamsang luke mayalekai da Congress ki worker oiba asem jentagi yumda sakang da basingna nomai kapsin lamba thawong yaningda ba phongdoktuna laikai gi maira paibi singna wakat mifam chathakre jentagi apokpi memsana mahaki masana kanada kari lalubagi nomai kapsin duna aki akhang nanghan bano asigumba thawong matungda amuhana thohan bigano haikhi ano mayamna I khangna ba thibiyo ijada chingnara ije aina khangi ijagi kari marano ba Ai jagi kari marano ba moina tawbira minji boi jada thilau tawbira minji bo Manipur State Kala Academy na sinduna sumang lila sanglai da zathariban ipumanga suba sumang lila kumhai gi nupa kanglup ki humni sanba nimita iramda Manipur Artists Association gi yaning tha amagi wari utkre hiram sida reporter ma Kaibung tanaraba singmi tami anigi maribu samjanana bo haniriba lila asi okram kunjoni iraga gitchandra chongthamna lamjing namtakmani lila asi da heramoti na saktam langba leibak lei robindro langtabana saktam langba ina khunbi macha nupa oken thongtamna saktam langba yuhen maga nusinaki yuhen mana mapalamda lek tamba chatingai da mahaki makhurana leibak leiba khudum chanbo hotnabada sian khudegi makhurana na tana bida gai na thom laga siki napa adu leibak in hatni haina mahana lana khanbadi mafong khangna satpada khokpum tampa yoki chingden thiamna saktam lawba khokpum gi khulakpa singang kamaina leibak leibu gai lelu haina ming olaga masa sakna yoki gichandra chongthamna saktam lawba khulngi lublakpa gai gon paugi macha nupa sur athokpuna saktam lamba jenbungna gairel lunbu lohongbu pangki khulakpana macha nupi wa ta drabdi lohongbu ngamloi haiduna Masin hangnaba garelu gi mata sursana saktam langba dainana sinaki garelu na asyang phirep hadokhide yohen bana khopum tampak te STO oina lakpada sanarega thengnaki hanba unabada yohen bana lohong le hana khulakpada haibdagi sanare ningba kaibdagi jenbunga lohongnaba phirep loki
ꯌꯨꯍꯦꯟ ꯃꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯅꯥꯔꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯅꯤ ꯈꯪꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯅꯥꯔꯩ ꯂꯩꯃꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯖꯦꯟꯕꯨꯡꯅ ꯁꯅꯥꯔꯩꯕꯨ ꯌꯣꯜꯍꯦꯟꯕꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯕ ꯀꯕꯨꯏ ꯅꯤꯡꯉꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯔꯇꯟ ꯈꯦꯛꯃꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯔꯥꯝꯕꯨꯡ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯀꯥꯃꯩꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯝꯍꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯥꯞꯅꯔꯤꯕꯁꯨ ꯎꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯛꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯠꯂꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3ꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯒꯅꯤ तारीख 13 के नुथिन पुंग अनि ताब मतमदा मखा चथब ओइना तोमथिन आर्टिस्ट एसोसिएशन की उटकनी कैमरामैन नानाव को लोइना पाउतम जरिब निंगथखंगम साना जाव मिता इबो याम सुमलांग संग खरंबन की थौदोक्ता लेखिद्रबा चुंखाम संजित की अपोकपदा खुलाई पाइबा लुप अमदा यावरंबा मियोय अमना लुपा लाख कुन पीगे कैश हंदो ओ हैरमी हाइना मीडिया दा फोंदोखरबा मतुंगदा इमुंग मनुंगदा मखा ताना की हनबगी थवोंग चथरे हिरम असिदा लेबाक मियामना यंगसिनबा मथौ तारे हाइना खुराई केंद्रदा बीजेपी की मिरेप ओइरिबा सुशील ड्रोना फोंदोखरे ngasi mahaki yumda pangthokiba pawgi mifam amada susil drona makhatana asigumba laibak thiba thokdokta laikhidrabagi imung manungda gihan khangan bahabasi lamdam sige civil society organization singna so mijang sanghaningi pack ang counter da laikhidabasingi manungda chada marfude ex kader singni laibak miyamna mijang sangduna sanjit ki thawaina ingna sikna laikhina bohatnabada mateng pangbiyo haiki sanjit ki imung manungda nupi angang singda किहनबा हाटकनी हाइबा युम मई थागनी हाइबा सेंटो ना हाइबा असुंबा मयाम सिंगसे मसी अखोई मणिपुर मनुंग लेब सिविल सोसाइटी मयाम पुनमोना अखोई मिएंग चंग दरकार लई संजित की जस्टिस अमसु मागी थवाइना कोई पाई पाइदना लैताफम खंगदना लेरिबसे मसी अमुक्तंग मियाम पुन्ना मानरगा अखोई मियाम पुन्ना महाकी थवाई से अखोई मफम चाना अखोई थम्बसी अखोई दरकार लेब्रा हाइबसी ऐ नसीगी मीडिया की खुथांगदा मणिपुर प्रजा मियामगी मफमदा ऐना अपील तौजरी इम्फाल जिरी लंबी की बराक थोंग यादबदगी गाड़ी कया लंबी असिदा पंदुना लेरंबा अदु ngasi निमिदांग वाइरम पुंग मरी मखाइदगी गाड़ी लांदा यारे थोंग असि समजिनबगी थबक मरी लेनबसिंगना यामना कन्ना चथखि ngarang jiri bamdagi imphal thokiba gari sing asi athengbada imphal yawaklaba yai haire ngasidagi imphal jiri lambigi barak amadi makru thongda metric ton kunmari dagi hena puba gari sing lanbada athingba thamle amadi masdagi hena puramba sing ain gi oba thabak sing lokhatnanaba mari lenaba officer sing da sinakhre haina chief secretary onaba kisor nangasi all secretary ta leiba conference hall da pami singa unaba amada phongdokre mahakna makha taraduna athingba asi under section 115 Motors Vehicles Act 1988 ki makha da thambani maraki oina thokliba order asi barak amadi makru thongda mal hena puba gari sing toina lanbadagi thong sing asigi phibam soksil lakpaga loinana toina yaraktabadagi khongthang asi lokhalakpani Ziribamdagi Imphal tamna lakadaba gari sing FCI gi hauzik Ziribamda lairiba weighing machine sijinnabagi haizabadagi ayaba supirakle maram aduna thong sing asi landa yabagi certificate paidaba gari sing thong asi landa yararoi loinana certificate paidaba gari singna metric ton tara phawbagi manungda leiba singna lupa humpugi phi amadi metric ton tara gi mathakta leiba singna lupa chama kungi phi thigadabani amaromda Imphal ziri lambi asi ningthina maintain tawbinabagi damak Ministry of Road Transport and Highway da ngasi aiba serol piduna taksin khre haikre amaromda lakadoriba election asi santi oina pangthoknabagi dama company chani marfugi apunba personal listing kunithoi rom sizinagani election da sizinnagadaba gari singi matang da su TDC ga wari sanaduna yanaba purakle government na lokhalakli bathabak asi landam sigi praja miyam gi yaifanabani masida gari mapu sing amadi gari thauri besingna cooperation PBO haike ngasigi pawgi mifam aduda director transport Rosita amadi IPR gi director Megachandra Kongbam su saruk yakhe अकोई DGP दे इंस्ट्रक्शन पीरे हरिबा अंगसे IG ऑपरेशन सु कोदना सु हाइग्रबनी जिरि बामदा सिगे कनो पीरो गाड़ी सि पुबसिंग सि लोइना वेट तो हलु अदु अहेनबा वेट लेरबोइदि मोय वेट सिंग दो मसायु ओन रिस्क ता अकोई आउट ऑफ लोड तो हनगदबनी Khopongbu lanpung oina onthoknanaba hotnaribasi tawbidana ba rongmai lofawamna mari leinabasinggi pungning singsile
Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada lup asigi President Panti Golmaina NSCN IM na khul asibu kudum chanduna miyam otpagi mathakta lanbung onthok piganu amaromda Manipur Police Commando na phajin khiba thambau kamaigi mathakta sathariba ot naibel phanaba khongjang jangsilagani haire akhoi lamdedi toning ba tawraga visa mu ot masi aduna akhoi bu amuk re-victimize tawa amuk punish tawa si phate hana mathang ba tawdi hojik tawriba asing banupi ama bo kap khai reba Gorkha Regiment group also they should be booked according to the law of the land and award them befitting punishment happening. Numit mangani sathagadaba art exhibition ama Imphal Art College da hawdokre thoram aduda Manipur University of Culture gi Vice Chancellor Professor N Khagendra Manipur Sarkar gi Art and Culture Department ki Director Dr. K Susila amadi Imphal Art College Chairman L Mangina thoram aduda saruk yakhe Imphal Art College ki founder Laikhidraba S Shyamo Sharma gi murti da miyam na laisu kathe category mari thokna khaidokna college asigi mahirai sing na yek palai sing amade Sem Saraba Sculpture Sanirom exhibition aduda utke college asigi principal Wainaba Chandrana Manipurda matam amada murti saba matik saba mi leitabana mapalamda chatuna sanaba honarami adubu haujikti college asigi matik saba mahiroi kaya leire nongmadi makhoi gi mahi saba phanglagani masini natana college asida dei mayaki tongan ba font size kaya so nauna puthokuna asigi exhibition asida utli haike Satkibe tang kunithoi gi nungthil pung ani makhairom taba matamda DM College gate leiba PCTC oil pump tagi hanagi High Court Complex phobagi manungda Sagor Sen Ibetombi Devi Kaubi sahi humbudraram surabi nupi ama garina thomlambadagi aruba phibamda Raj Medi City da laikanare UPSC DM College campus ta leiba wangampung laisangda laigi seba tawduna leibi nupini haire athuba matamda gari mapuna mioi bagi minungsi yangduna asokpagi mateng pangbina ba lai committee gi maikaidigi phongdoratle Manipur Public Service Commissioner Law Examination da Nipan Suba Position Tarakraba Pautin Sai Kidgen Okpagi Thoram Ama Khongsai Khul Kangpokpi District ta Pangthokre Thoram aduda Kangpokpi District Civil Society Lusingba Singh Khulgi Sip Singsu Saruk Yakhe Churachandpur Police na exercise ki khusam laduna phagalakhiba yungang amasong yuthongbada sijinnaba potlam sing maithaduna manghankhre Election Code of Conduct Hex anaba haukibadagi District Police asina lakhalakpa drive ta haukiba January 13 ta lupa lising marfuditrani thoi henbagi yu phagatuna manghankhre ngasi manghaliba potlam sing asi lupa lising marfu mangarong gi oigani haire ngasi ge tharamadu de additional SPM Kumarjit amadi exercise ge official singsu yaukhe hausi sanabagi pawa muk phangbigani Nasigi sanabagi pauda Awam Khunau Youth Development Association Sinduna Chathariba State Level 7 aside Village Wise Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match SCY Yumnam Khunau na Hemant FC Sajingbo goal taruk ahumda ani suba match ki sanakibada BMFC Tabongkhok na AYDA team Ebu goal taruk amada maithiba pikre ahum suba match ki sanagadaba team FC Thiam laktabadagi WFC ngarangbamna walk over laukre Mari suba match ki sanaki beda PSC Pukrambamna FC Topo goal ahum amada maithiba pikhe Master Athletics of India gi mityang makhada tha sigi kunma thoidege Hyderabad ki Balyogi Stadium da chathariba kunthanipal suba National Master Athletics Championship ki ngasi pangthokiba sahi 65 mathak ki high jump ta S Thambal na ani suba sahi humudra mathak ki triple jump ta S Sanutana ani suba sahi humpu mathak ki shot put ta S kunje sona ahanba sahi humudra mathak ki meter sani gi lamjelda L Pramodini na ahanba meter lising manga gi sahi marfu manga mathak ki lamjelda M Zubol na ahanba sahi marfu mathak ki meter sani gi lamjelda KS Lal Babu na ahanba takre meter samri gi sahi marfu mathak ki lamjelda L Lal Babu na ahanba sahi marfu mathak ki high jump ta O Rasi na ahanba sahi humudra manga mathak ki high jump ta ke sona ahanba takre 4 into 400 meter relay race ki sahi 65 mathak ki nupi gi da goal amadi category asigi sahi humpu mathak ki su goal laukre
था असिगी तांग कुनिपाल दगी मथंग थागी मार्च अमा फाउबा चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी द पांगथोकदौरिबा तारेत सुबा फेडरेशन कप चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन दा सरुक यागदबा मणिपुर टीम गे सेपाक तक्रौगी ऑफिशियल तरुक अमदी सानरो नुपी मचा अमदी नुपा मचा तरा ngasi लाइफम खुनौ ग्राउंड दगे ऑल मणिपुर सेपाक तक्रौ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के एस दोरेंद्रना लमथाखरे यवा सिंजमैना सिंदुना क्लब असिगी ग्राउंड दा टीम तरा मंगाना ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना चथरिबा अहानबा 4 aside ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakibा अहानबा मैच दा FDS क्वाइखोम लेकाइना PUC काइरंगबु गोल अनि अमदा अमदि अनिसुबा मैच के सानकिबदा MI7 सिंजमैना SWC खोंगमनबु गोल अहुम अनिदा माइथिबे पिख्रे हौजिक मखाताबा सानबगी पाव बोय निंथौजमदगी अमुक फंगबिगनी नुपीगी टीम मंगाना सरुक यादुना नेपाल सुबा अम्फा सेनर वुमेन फुटबॉल लीग 4 BM सिंह ट्रॉफी खुमलंपक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना हौख्रे अहोब नुमिता मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब अमदी क्रिप्सा नावरेम थोंग माई पाखरे लीग असिगी ngasi अहोब नुमित की सानखिबा अहानबा मैचता मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब ना YWC लंगथबालबु गोल 13 सिनोदा यामना लाक्चना माइथिबा पिखि मैच असिदा माई पाखिबा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की गोल सिंगदु एस सखी टोम्बिना मैच की कुंथा तरुक सुबा हुंफु सुबा हुंफु मापल सुबा मदी हुंफु तरा निपाल सुबा मिनिट गोल मरी चनखी एनजी वालाना मैच की तना माथुई सुबा हुंफु तरा माथुई सुबा मिनिट गोल अनि एस प्रमोदिनीना मैच की कुंतरे सुबा मदी निफु निपाल सुबा मिनिट गोल अनि चनखी ओ बेमबेम अमदी आईसीडीटाना मैच की कुनिपाल सुबा मदी निफु हुमदोई सुबा मिनिट गोल अममम चनखी अटोपा गोल अदुना YWC लंगथबाल की सानरोई विद्यारानीना आउन गोल लोइना मैच की तरा तरुक सुबा मिनिट चंदुना मैच असी माई पाखी सथरिबल लीग असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा क्रिप्सा नावरेम थोंगना NYTIC ओक्रम चुटेकपु गोल तरुक अमदा माइथिबा पिख्रे क्रिप्सा नावरेम थोंगी माई पापुगी गोल सिंगदु एन रतन बालाना मैच की तरा सुबा कुनिथोई सुबा कुंथ्रात्रे सुबा मदी मरिफु सुबा मिनिट गोल मरी चनखी अतोप गोल अनि अदुना दांगमई ग्रेसना मैच की अहुम सुबा मदी हुंपुतरा मरी सुबा मिनिट चंदुना मैच असी माई पाखिबनी मैच असी दा माइटी खिबा NYTIC ओक्रम चुटेकी अमतंगारबा गोल अदु TIC देवजानीना मैच की यांखै सुबा मिनिट चनखिबनी सथरब लीग असिगी हयेनुंग तिलपुंग अमतावदा अहानबा मैच ओइना NYTIC ओक्रम चुटेक अमदी ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखैगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंतिल पुंग अनिगा मिनिट निफु चटपदा क्रिप्सा नावरेम थोंग अमदी YWC लंगथबालगा सानगनी मणिपुर वॉलीबॉल मसाना हेना साखोल हनबकी पांडमदा ओरिएंटल क्लब खोंगमन मंजिन सिंधुना सही सिदा पांगथोकदरिबा यावसंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल गा मरी लेनाना ngasi क्लब असिगी ग्राउंड दा टीम 13 ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना स्टेट 11 जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट हौख्रे ngasi ahobu numit ki sanakiba ahanba match da ISYDCCL Haikrujamna bakhe sana kaithelbu set ahum ama kunmanga kunithoi kunmanga kulhumdoi kulhumdoi kumanga amadi kunipal kuntarukta maiti ba pikhi ani suba match ki sanakiba da NYBA Nauremna SDC Samurobu set ahum sino kunmanga tara mari kunmanga tara nithoi amadi kunmanga tara humdoi da maiti ba pikre ahum suba match ki sanagada team yaipharok maring laktabadagi bakhe sana kaithelna walk over lokre मरी सुबह मैच की सानखिबदा IGO ओइनामना KLYA खोरी लेकाइबु सेट अहुम अमा कुनमंगा तारा निपाल कुनमंगा तारा हुमदोय कुलुमदोय कुनमंगा अमदी कुनमंगा तारा मापलदा माइथिबा पिखि अहानबा MCA लुवांगपोपा 2020 ट्रॉफी की ngasi सानखिबा मैच दा ट्राउ क्वाकेथेल अमदी मॉडल क्लब सिंगा मखा माइ पाखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लुवांग संगमगी लुवांग पोपा क्रिकेट स्टेडियम दा था सिगे तांग तारा मापलदगी टीम कुन्ना ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना चथरिबा अहानबा MCA लुवांग पोपा 2020 ट्रॉफी की ngasi सानखिबा अहानबा मैच दा ड्रॉ क्वा कैथेना YSC हाई स्कूल बु विकेट तरेता माइथिबा पिखि YSC हाई स्कूल ना टॉस ngamduna अहानबा बैटिंग तोबदा अपीबो ओवर कुंदा विकेट लोइना तुरगा रन यांखै तरुखक लौखि मसिगी पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तोखिबा ड्रॉ क्वा कैथेलना ओवर 13 दा विकेट अहुमखक तुरगा अपीबा टारगेट अदु योगदुना मैच असी माइ पाखिबनी मैच असिदा ड्रॉ क्वा कैथेल की सानरोई प्रियोजितना विकेट अनि अमदी बॉल 19 दा रन 13 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे सथरिबा ट्रॉफी असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा मॉडल क्लब सिंगा मखाना ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखैबु रन 29 दा माइथिबा पिख्रे
model club singa makhana tos ngamduna ahan ba betting tobada apibo over kunda wicket tare turaga run chamaga tarahumdoi lokhi masigi pakhumda ani suba betting tokhiba Eastern Sporting Union wangkhaina over kunda wicket mapal turaga run yangkhai nipan khak logduna match sasi maithi khibini match sasi dasu model club singa makhagi sanaroi bisor jena wicket mari logduna man of the match takhre hayeng ayuk stadium masida ahan ba match oina SCCC amadi Rez Naga mapalga sanagani ani suba match ta TCM DC thongju amadi Sam Khagimpaliga sanaragani awang lekai youth progressive union pasoi part 4 na sinduna union asigi ground da tha sigi tang kundagi team tarana group ani thongna khaidukna chathariba first is the 11 mini boys volleyball tournament ki ngasi sanakadaba team KLYGC kamongi match ani amadi AMYC andro match sanaba lakhidre ngasi match taruk lebada match ahumkhak sanakhiba sina maung marin taraba organizing committee gi asoiba sina tournament asi sandan lambi oina miyamna ohalle asoiba sing asi all manipur volleyball association na akan bamiyang changhun magi apamba sing volleyball bu pamjaba singna phongdong naragli tournament asi ngasi ahanba sanagadaba match ta KLYGC kamong laktabadagi ACTL yurembabna walk over lokhi ani suba match ki sanakibada IGO oinamna YBA ngairangbambu set ahum sino kunmanga kunmathoi kunmanga taramapal amadi kunmanga mapalda maithiba pikhi ahum suba match ki sanakibada su IGO oinamna ACTL yurembambu set ahum sino kunmanga tarataru kunmanga taramari amadi kunmanga kunmathoida maithiba pikre mari suba match ki sanakibada naibha nauremna SWYC Shantipur bu set ahum sino kunmanga taratret kunmanga kunmathoi amadi kuntaret kunmanga da maithiba pikhi manga suba match ki sanagadaba team AMYC andro laktabadagi SWYC Shantipurna walk over lokhi taruk suba match ki sanagadaba team KLYGC kamong laktabadagi YBA ngairangbamna walk over lokre thagajari boyai hauzik makhatana asinongmagi oikhiba ing asagi pau amuk phangbigani ngasigi oikhiba ing asagi pauda ICAR Lampel Patagi Pirapa Paugi Matung Ina Ngasigi Quadigi Sakiba degree Celsius Kulumdoi Dasmik Mari Quadigi Ingba degree Celsius Taramari Dasmik Ahum Nuksita Yawi Sing Manil Gisang Ayukta Sa the Humputra Mapal Nutilda Sa the Niputaru Oiki ngasigi nong suki bakisang suino dasmik 8mm ni agai pada maroi ba pau amok tongan ba political party singda mirep oiriba mioi marfu humdoina mai pak laba matungda manipur gi apun bagi saktam kai hello haina wasak laukhre पालिबा कांग्रेस सरकार ना मतम चाना इशू सिंग लोसिंदबदगी ngasidi manipur si waru kisina thalaba lamdam ama oire haina minister of state for home kiran rijidu na phongdokre amade lamdam asigi isu sing mapani miyoina loisingadaba natte ekhoi masal phaminaduna waroisin purakadabani haina si minister Akram Ibobina phongdokre ngasigi oina dia STV na pizaba manipuri pau matang asida losinjari miyang tabiri ba pumna mako amukahana khurumjari